Sibenta banlum banlang ya ki kun samla banwara ya kajing itu itau bat kajing eteli apring joki khamtamru ban ai ya kajing nang jingtim kumno banlong kita kinong yalam ki bachampang bat badon kajing kit kli nakaliang kaseng samla nong po propar kala pelong ka program kabalatim kum ka district youth convention hakalai putrik luber hapo ying dorbar nong po lembakan ka program lasaki ya kajing sibenta ka bachirham dapalat prapongot ki kun samla nakaleng kisnong jong ka than nong po ki balayo ru ya kajing mentoy ka bakrau mantip banang sepang kirukom im badru banlong kita kinong elam ki basempang bat ki bakit kli ban ketiu yela kisnong itau bat ka imlang ka salang lawan ban ai mensim hakani ka program dau ba John F Karsing presiden ka Meghalaya State Olympic Association kum ukongsan kinong keren basempang ki balai simenta ki kuntum yau ba B thank you superintendent jongka commerce bat industries uba Romeo Merchiang DYC ka NYKS usamla Ricky Kupar Pathau la penyak pat ya ka program da usamla Ronald Rani National Youth Volunteer ka NYKS lembat kiwi-kiwi. The National Games number 1. Number 2, orang kena bandar no, kena mi no, ka sports policy, ka youth policy. De nama ka sports policy kuma fitur, ka youth policy tu kasudan sah apa internet, hak website yang government. Tiga-tiga hak internet in a draft form, kalau ke draft. Di dokumen pada itu ipi bah hadin kata bangi lekeren ni kata bangi kuah yang pun kata katong pun tiba keli. Tiga sobat orang bah dokumen dua hui kalian pada itu ipi bah ngilayo berpeluang ilong izin persang ber ban host ya ka South Asian Games. Ban host ya ka South Asian Games. Kemana untuk South Asian Games 2016? Tinggi penonton pratli ki disiplin. Saudara, tapi plus ada yang totally judging lekai. Teka asam ka pelong ko ba atau ka dore, no? Apply South League disiplin ni pelong ka pratli. Kata di game ki ba khamduna ni football ki ai longi ko host udi pun host asam roi kele hab ai khle asam bo wong to ni host lam Meghalaya la pila de nakan mau hak ta khapor kami ka kondrum ya ka badminton dan PPA kama macam mi ka statement la government bo ba nangi ka badminton association ki ong in boycott ya kan ini nomor kendit kata ka badminton ka technical committee ko ong ba ngindra no ka badminton siasa namar ba kampiang kecekala kai tiru full chief minister na kata por Dr. Bukul sama fulia kulina ong kaili khulung gedang tengah ong kamdan ni jisha problem kadai tanpa kidul kamban siang kita ki karpet ki bekerpa kita no sisi na da ki kwa kilapan bu karpet ke ba kerpa kalau pun ditang ke kenja, mo jingkwa asam bandra yang kata kacira kaisti. Dengan kenal kalau kelak kita kekal. Bat kalau pun itu kaput bahasa akon hakmat usiminister ban batai pada bali pi ke state Olympic pemberian tam prati. Di kalau usiminister bah dekam ban ya keren mak usia keren dekat phone ni kita Bila kau dikendung maklumat barang kata yang pi paling yo atang pratuli. Boleh pasal ni pulau berdoa kuasa santri. Di dalam elok kebiting kebaki orang kensyong siteng kita isyong hatu lah kita. Apa tak ipi ngomba kani kau mangi pulau pratuli lu kadai ba ngim biang ki stadium. Ngim stadium. So, kalau ipi ngidon stadium kebegitu namanya, kita third class stadium. Nggak ada tu, tak apa dari presiden juga boxing, mata orang presiden juga shooting. Nah, nilai penuh ni perempuan ke championship, ke state championship, ke district juga boxing. Hendak terlalu untuk South Asian Games dan sakit. Namun kiwan apa ke international bang inspect ikicaka. Macam sauran, lecture apa indoor stadium popular itu apa not fit. Let apa ka stadium nam juti pada stadium pun negeri hospital. Terus stadium ko bahaya tak?
Dari itu poin ngaruh bagi kita stadium hantu lah inspect tu not fit. Dah akut kita bawa nabang mau beli kat stadium ke bawah pipet not fit. Kalau bukan ke hall jadi kami mau stadium bukan kam dia. Well, where is the conference hall? Saya jaga coba ke toilet di lapni apa suruh lapni tu no where the women's toilet. No. Hey kadang ni apa toilet ki shower. Dia kata tu manu cuba kapal ke shower nama. Dependent kita kijipun keluar ki gizar ini kita. Nata where's the medical room? Nama haka sports kerana ke ikaba ikut ka ketika